When you know more about say, oh, you say, Kamaya. Yanamo, and so be a more. Never see. Abusa, see confusion way. I try me near my pee. See confusion, branty na. Oyekuma with me. A Cabineza, Dr. Likey, Nakwara, Oneno, skit, comedy, and see confusion. Na see confusion, Kakra, and Fofi Antwata, and Otwana no, Ewo and Siedo. Na mpenifotna say honhihye enra day na omoye say omogene betumpem anokwa omogene tumpem na enyoma bi ekoso a ye beka ho asem na yesusia bibi efrim eha bobi ansan media and ohwe na busia on second video ya na wa share na onyanso enyapi ahwe see confusion ya brantia ne Dr. Likey and Checheku 3940 you shoot movies and as a comedies or comedy a popular year. Na enche never told you say abranti yare ne ho emfa kra kobasa no na ne interviews koso na obi kire na dwen umsa abranti no why say umsa abranti no why say umsa abranti na ise na obi kire na dwen nanumu ena ebeto bia se abranti en yare no emu aide ewo mu ana ne hoton na osai asore agina so nanu na fofie anto ata abranti eye nyamedia na oye nyamedia no niwuo achi ensensem ebro otwe humi minia ensem beto bia se ni fiefo ni papa fiefo na eyi na free ho ni papa fiefo no empa de pa na o sorry na o pese o bobra de ombe yiwu afri ho fi se amompe adepa na asemi beto dwa no na yeye enene asofo no bi no ho say Dr. Likey wabon ho ban rezongo ni enti Checheku amon ho ban a ono so ebeto aso edidimu na papa bi so ebeto dwa se sin confiance se mpedese wo fa obire na nipa no ayi na free edako beni akoyi na free ho se asem si a se de besi aka no bibi ho na de course wo na yi ase enra no na ye ba be ka ho asem abranti friend si confiant or actor or comedy Ghana hakuma wood wachitin na yi ase ebra abranti ne to hon se de interviews esi course fi se abusua dofunu nipa woti ase nipa mpe se wo free mu a nipa hwe ho kwan mo chense onti ase interviews a course bebre nipa bi kura na nipa ye wu no bia na we kan no John dia bebom se abrantie no yare no na Dr. Likey enhwe no obi amfi no na omagyan no na sem production so obenu madura na dro benum kra no this or the baba bi omuye movie no na obeye bia aduane ode bemo omo no na ono so adibi na ode anom na dro ti asem we se Dr. Likey amfi no so obi amfi no ne nkrofo no omo ben no omo to na jeje mu ema ono ko a ene bre interviews ana ekoso no bloggers na sem ne yeken you bloggers no asem na yeken omo say why say Dr. Likey ade na wan hwe oba no no akohwe ho Dr. Likey esi oja no yesi we kofo bi yiro yesi we ayi say na de omo bedie nti no de omo bedie no na omo nam no mo ye interview na yi na se no camera eish camera say celebrities eba ho about 90% there obia e the cameraman e di akire e be shoot video e post here e wo social and in the media eso na no ene nipa pi e bisa se de course no eye morning eye avreho ni kodi ye ana se eye opportunity a e de call ye say ye kwako pesika na ye di e wo ye nua no so intentional omo de camera di o machi bebre e call ye no e die na no mo hwehwe edien na omo hwehwe so omo ko ese mo ko ye bi di aboa ma nipa hu ayie no se de yeko ananse omo bo ho dawuro no omo se atwa che nipa ananse intention na ko yese ye ko pedi ebidie me se abusuafo ma ho kwan a
abusuafo ma ho kwan a ko bi di camera besi funu no so sei na we streaming live ewo YouTube any other social media platform said be ya obenya more money ebra brand ne ti ase no me sure say obi wo ho a obisa ne bibi nipa no wa fi no obisa ne ska bi nipa no amwa no obisa no mwa bi nipa na mfa ma no so wuye no or the camera abesi ne so hwe ho enkwan a enya asem ketokra minia ye koyanim ana ye be yachi me se agya ko perform kra unya baabi content creators na be ye anim ho nyina ma mabusuafo kra hu nipa na oto nyum na so hu mfimfini ho kra yesi ompa cha se yesremo monkomachi yesremo monkomachi yesremo monkomachi ansana eno kra still na kwan ni mu da ho ebi su kire se eye na se no na celebrities fo nyina be hia na ebi mo sere no mo bosere hehe he obi funu ase obi se mawu anka mayi ase ni we de wayi ase o si confusion ene ma na e koso no cameras na edi ahim enipa na e record a lot of people ekọ ho mo could take videos about to YouTube no manyiska so nipa pefunu adasa epefunu anase abusuan dofunu no wenya abusuan kwa nipa nkasa in general and the modern world especially we a celebrity nipa benya anka bibia to na o video na o de to ho na o je hu sika nipa benya anka problem bi aba na ye interview na omo je hu sikadi menua ya rehosem ye course no ni nyina anya se meka agu obi adwuma anya se meka agu obi anim ase anya se meka sei obi adwuma on video na etwagu no on krafo na gina on picture na daase no on camera se diso we de we anim de we akire bepre obi obesi bia no na omo video everybody obi owo si bia no na camera edane so e shoot bia. Look at this. Say ya na no. Say ya na na. Say celebrity bi hu beka. Na the camera si so 24/7. Mo se waye den abrante no mo se ne kwala brem no ko wi aden. Mo se waye den. Mo se mo dwene ho se na si confuse yie no mo beba na ai na mo se si se ekofo obi yire na odwene ho se na oyare no se na yare hwe mo sitie. Oyare what you didn't go there. You heard the brother is sick, very seriously sick. You didn't go there. Ochenya wu ye no, and you want to interview the people who are no more around, no more share no say. Abrante no oyare na ni wuo mu no na etisen. Ni wuo mu no etisen te say wo de ne beba nkwamu ana. I say it's serious. Any sasofo no binumu a problem see a no ma capitalize on it. Na omoka oye say uhum so oye say why didn't you tell, why didn't you say it motwea ma BBC na ma capitalize on it na abrante no me sunsun fie nye ne papa fie nye ne maame fie nye sunsun bi say wakofo obi yire waye say okodi obi atem wakoyi say chese ensam nwuran all in the name of we want to earn something out of the death of our brother. And it's very sad. It's very sad. I see a mabu and bem obi free mua. Yen share kwan a ye be fa so be obabi obi take picture. Obi say obi gina ho video mo video no bebre. Abrante ne yare no wankwa nkwohwe no. One post to cross say abrante na yie no ye be no 24th and I say 18th and 10th enti Mr. Obabi a wo bia abra na for do be bodom na bem na bra na fa last respect ebre ye nua no obi anka sa wo no video mu da nanso ayie da no or the camera isi ho je obedie ayie da no or the camera isi ho hwe de obedie minia Rahusem. And yeah, need some cry. So, is this the way forward? Nipa be bash celebrities, and I said,
omo buy omo de cameras edi akire ebe shoot video no enipa bebre e baase omo because amu say abrante ne tiase no ana say intention omo de kwa yie no totally different from the omo ye wo because they want to take some videos, post on social media and earn some money. Afi mo asofo nom ne mo amaka na BBC wi ansa na mabekasa no, you people should be very careful because obi wo ha BBC na obekasa obe take you on obeba be chirim na wabegina ho aka se sunsun masem a jaimen ka sunsun openi pana sem a enka wo frɛ no e ka kyerɛ no se problem sei na mehu na entu ho anamon me da wase abisa aha Bubi Ansem Media and our channel bomodia na share na subscribe na enipa nhwe na omon share na omon support me na next time with the quality video aba ama yina ya hwe na yesua bibi afri mu aha Bubi Ansem Media makraw yankopon enka ho bye bye.